Halo, halo, kita streaming lagi. Gua penasaran guys. Aduh, lu robot lagi bangke. Ya dulu guys, gue nyalain ini. Ntar nggak bisa ngeliat chat kalian. Bentar. Ya, gue yang satu lagi lowbat pak. Buat ngeliat chat. Sembari grinding dulu bentaran ya. Nge-lag ya? Masih nge-lag ya? Ini udah gue setting nih buat ini. Si hidupnya bisa berubah kita. Berubah guys. Ya mati aja nggak jadi berubah kalau mati guys. Cari lagi guys, mati anjing. Dua kayak gitu. Nah nih dua nih. Lu guard aja kali. Oh, dia nggak mau kalau di ini guys. Terus jangan mati lah ya. Ini gue mau di Jisoo lah anjing. Ah, untung masih hidup. Jadi apa nih guys? Ah, gua jadi Greymon biasa nih. Wih, bisa berubah lagi. Bisa berubah lagi guys. Jadi apa guys? Mati sih ini. Ya nggak jadi berubah, mati. Gue penasaran ya. Jadi apa nih? Sekali lagi ya berubah. Dua kek. Pas tiga. Yang malam terawih ya. Gue menanya nih, kita mulai berubah dulu deh. Agak nge-lag dikit nggak apa-apa lah ya. Kita maininnya, gue udah ada GTA sama ini sih, sama Harvest Moon BTN nya. Kita mau mainin kapan guys? Ntar malam atau tapi ntar malam sih, ntar malam guys, ntar malam berarti. Soalnya besoknya udah ini kan, sahur. Anjay jadi rumon coy. Sedih aja guys.
kritikal lagi. Tampol dia. Dia lagi nyerang. Gak ada efek lah orang sama-sama ini. Gak sakit ya. Ini kan gue ngeliat di stream gue ya, ini kagak patah-patah gitu guys. Kenapa nanti replay patah-patah gitu ya, kayak ke skip gitu framenya. Ntar guys gue mau rubah lagi lah, jelek anjir. Ini berapa nambahnya? HP strengthnya nambah 60. -75 strengthnya. Kalau yang atas, ini aja lah ya, kesehatan dengan HP lah. Berarti kita bisa berubah jadi kok kenapa Toyagumon? Ini langsung War Greymon pak. Syaratnya banyak nih guys. Private 20 Dragon. DR tuh Dragon kan? NSP. JT tuh apa guys? Mega Digimon kah? WG Digimon. War Greymon kah? Ini banyak banget anjing syaratnya cok. Berarti kita berikutnya ngincer ini sih. Attack command 100 tank. Level is at least 115. Open treasure 15. Encounter 50 enemies. Defeat 5 Dragon Digimon. Oke. Yang ini nggak berubah-berubah guys. Syaratnya apa sih kalau mau berubah? Ini apa sih? Siapa ini guys? Oh. Aduh, harus dapat holiring ya. PR banget anjing. Boleh sih dicoba. Ini apa Patamon? Ini harus diserang terus nih guys. Ini apa? Aduh gak kelihatan lagi syaratnya apa itu ya. Palmon. Ini Palmon jadi ituan. Kalau ini at least 3,5 intelijen ya, divided 5 mega itu apa sih? Udah lah ya, main aja nanti. Gue mau lihat statusnya. Gue belum mengerti nih game ini guys. Dex. Gimana cara lihatnya? Di crash anger. Emang kenapa kalau anger guys?
strong tuh STR tuh strong bukan strength anjing. Udahlah. Cara ngebuka ini gimana ya? Nih, ngebuka ini gimana guys? Ayo kebukanya anjing. Saya dulu deh. Nah, gue bingung nih main GTA pakai ini nggak ya? Stick nggak ya? Enak pakai stick, cuman nanti pas misi tembak-tembak susah guys. Ntar kita menyesuaikan aja lah ya. Pokemon. Too easy anjing. Thomas, Jadi burik ya, gak enak banget guys. Settingan streaming. According to my calculations, my partner and I can handle this one just fine. What's that supposed to mean? Lama nih, voice aktornya bacanya. Wih, Gaomon. Udah, gak usah ngomong realis selalu berisik. Let's do it, Galmon. Attack pattern A. Oh iya, nih dia nih. Sir, yes, sir. Ini guys, kalau di animenya terlalu make rencana banget orangnya. Kalau rencananya apa? Situasinya nggak sesuai rencana, bingung dia. these are Commander Samson's orders. The three of us are supposed to work together. Oh, join dia. Action. Biar otomatis aja ya guys milihnya. Wih, sakit juga. Aduh, diserang lagi. Kas 28. Bitfire. Gope coy, sakit banget ya. Lu bisa support gak sih? Itu virus guard ya. Action aja lah. Wild Echo. Wih, critical bro. Wah, harus di heal sih ini. Gope mati sih harusnya ya. Mati menang ya. Intelligent chip. We did it! Not quite. Apa dia berubah?
Oh iya bener. Digivolving. Wah gila jadi Myotismon pak. Much more powerful than before. Lebih kuat. Iyalah dia ultimate pak. Seneng-seneng aja gue mainin anjir. Ih, Attached with BB attributes, virus busters are effective on my Otismon. Who are you? siapa itu ya bener? It doesn't matter. You need to concentrate on defeating my Otismon. My Otismon's attributes are NSO, Nightmare Soldiers. So his weakness is VB attributes. Is VB attribute. If we support our Digimon attacks with VB and Chen, we can win this according VB to my and Chen. calculations. Emang gua ada. Okay, here goes nothing. Emang gua ada VB Ancient guys. Emang ada ya? Wah lu nge-heal sih. Manggil siapa guys? Ini agak nge-lag dikit bodoh lah ya. Kalau lu nih. Okay, do this. Oh gila sakit itu guys. Weh sakit. Bibi tuh yang mana ya guys? Ini dia. Ah bisa digisel. Jadi apa? Jadi inilah ya. Namanya siapa sih? Gaugamon ya? Digisoul charge! Iya Gaugamon gak sih guys? Ah untung darahnya. Gak ada Phoebe ya? Wah gak ada dia guys. Alcohol! Lu Newport aja, ada gak lu? Virus Guard JT Ancients ke poster itu. Udah serang aja berarti. Sial ke situ dulu dah. Alcohol! Sakit lu 700 lu. Gak mau anjing.
Blood punch. Gue udah pakai Virus Buster nih. Haha, you're gonna die, bro. Kok dia nggak naik ya? Yeah! Good thing we were told about that weakness. But who was that? Sir? Sure. This is Dad's headquarters. We have confirmed that the target Digimon has turned back into a Digi-Egg. We'll retrieve it, so wait right there. Good job. Who was that you were just talking to? I should have done this earlier. Let me introduce you. Siapa? So it's you. Thomas. Oh, yang tadi. Bayangan hitam, Kagura ini namanya. Thomas, who is this? Nice to meet you, Yoshino Fujieda. I'm Marcus Damon. Gua gak kedengeran guys, gue gedein lah ya. This is Sukata Kagura. He's been transferred to the Dash Japan as of today. I look forward to working with you. So was Kagura Thomas the senior at Stockholm Royal University of Science? I was a senior, but I'm no match for Thomas. Thomas is a genius that graduated at the head of his class when he was 13. So what's someone like you doing in Japan? Well, does the dark area have something to do with strange occurrences? What's this dark area? It's a This is the dark area in the digital an world. area that hasn't been analyzed yet. I've heard of it. It's a mysterious area, even in the digital world. I don't get it. If I have to figure out what the dark area is and explain it to you, this will take forever. I see. Wait a second. Are you saying I'm not smart enough to understand? Emang lu bodoh anjir. Now. Karena sekarang Anyway, it appears that the whole digital world is affected when the dark area becomes active. It would seem that the strange occurrences in the digital world are connected to the real world. So the dark area has something to do with the missing children and the Digimon becoming wild? I've been called in to investigate since I'm an expert on the dark area. I get it. So all we gotta do is take down this dark area guy and everything gets fixed. Okay, you can stop talking now. Thank you. There's more to it than that, right, Kagura? oh ini yang diculik nih, cewek yang diculik itu guys, bocah. She's one of the missing children. Her name is Yuma Kagura. Sama Kagura. Kagura? Adeknya ya? Adeknya si Kagura ini gak sih? Yes, Yuma is my sister. I see. As you can see, I have a personal stake in this mission. I've got to get to the bottom of this, for my sister's sake. Is everybody here? A huge Digimon signature was detected in the digital world. A Digimon signature? Could it be Digimon? Signatur. Yoshino. Kayak merek Oko nih. You three go investigate. Digital dive. Kagura, you're their backup. Jets deploy. Ada 3. Set dulu guys.
Bentar ya. Let's go. Drop dulu gak sih? Perasaan gue udah banyak ya. Oh ini ya ibaratnya duitku banyak guys, 6.000 map. Oh ini tuh item anjir. Hit boost Dex tuh. Gue kurang RPG deh Dex tuh gue nggak tahu anjing. Beli satu, ini beli satu, 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 beli satu. Enggak butuh gak sih guys? Beli aja lah ya. Yang sini ada simpati coy. XL kagak ada XL. Beli satu-satu semua aja gak sih? Ini gue ada 10, ini gak usah. Satu deh boleh. Borong anjing. Healing. Ini gue ada 13. Ini ada 8. Ini satu dah. Udah gitu doang. 20-in gak sih guys? Kurang 7, beli 7. Save lagi dah baru dah. Nah kita lihat dulu ininya Gaumon ya. Kan gue udah berubah. Defeat Bakemon. Oh pantas kita harus ngalahin Bakemon dulu. Ini ribet gak? Wah ribet guys.
AGL tuh agility kan. Wah harus escape guys. Udah lah ya, ntar aja lah ya. Kita ke tempat ini dulu gak sih? Ini kan baru guys. Nah gue kesini dulu. Terus sekarang warnanya kuning ya? Katanya Salamon di sini mau ngasih sesuatu. Udah belum sih? Battle anjing. Lu ngingkar raya. Anjir kenapa ya guys? Bisa digisol lagi guys. Tadi dulu jadi apa nih anjing? Jadi Doraemon lagi sih gue tampol lu ya. Digisoul charge! Harusnya sih udah nggak bisa berubah jadi Doraemon lagi. Kalau di Digisol soalnya gue udah berubah terus gue berubahin lagi kan. Anjir jadi gue Doraemon cok. Anjir masih bisa Digisol guys. Digisol terus aja ya. Lucu juga anjir. Mati lama-lama ini dipukul sama Masaru. Digisoul charge! Kemarin Suikoden gua yang tier Chris kena ini anjir. Karena copyright tapi ya udah nggak apa-apa. Karena ini guys copyrightnya nggak dolar coret. Wow. jadi mainan anjing. Wih sakit juga guys 100. Howie. Gue berubahin lagi ya, malas. Pokoknya pas lawan bos jangan sampai berubah guys. Ntar aja berubahnya. Wah syaratnya apa sih? Kok gampang banget gue berubah 2. Oh kita udah pakai 1000 bit. Kita udah pakai 1000 bit guys. Ini apa? Toy Agumon udah, kode 100 enemies udah. 5000 damage kan ntar tuh. Ini apa? Ini udah pakai ya? Berubahin dulu lagi lah kocak. Ini apa guys?
Oh, Hagururumon. Numemon anjing. King Numemon. Goulmon. Wah, ini dikit lagi guys. Jadi apa ini? Meramon. Ini apa ya, tanda seru doang nih. Superstarmon. Udah lah ya, nanti aja ya. Kita nggak usah melakukan sesuatu yang spesial dulu lah. Kita berubah lagi guys. Jadi dia. Kayak 40 lebih dah. Wih, Holy Ring bisa nih guys. Wih, Digi Egg bro. Ayo gue udah 100. Resistil. Ini udah belum ya? Belum guys, berarti 150 DJX lagi. Gue dapat DJX Light guys. Tadi dulu, berarti gue bisa berubah dong. Nih sini bisa berubah nih guys. Jadi Salamon gak sih? Nah ini bisa nih berubah jadi Salamon. Ini satu lagi apa ya? Aduh, gak ketahuan lagi. Ya udah, berarti kita bisa berubah jadi Salamon nih. Cari busu dulu gak sih? Buat ngedapetin aja. Woi. Lu gat aja. Pasti lu kok gat sih. Cynical charge! Anjay, Salamon bro. Kesini aja lah. Gila, sakit banget sumpah. Gak mati lagi. Wap tuh ngapain nih? Oh, jangan.
Ah, berubahin lagi, nggak seru guys. Belum nyala bangku. Ini apa lagi sih? Satu lagi guys. NSO. Lah bisa nge-save toh? Gue baru nge guys. We can save here. Nah, cabut ah. Ini berarti tipenya kayak Digimon World DS ya. Let's go, Red Steven. Oh iya, kita kan bisa ngecek di sini ya. Are all three of you at the designated coordinates? The huge Digimon signature is deep inside that cave. You'll have Oh, to di go there to situ. investigate. Signature By the Digimonnya. way, you may have noticed, but your Digimon partners are also experiencing changes. To be specific, their evolutionary pattern is being affected. For example, Daimon, in your Agumon's case, Kenapa nih? normally rookie Agumon digivolve into champion Geogreymon. Iya, benar. Now, there's a chance he will digivolve into something different. Gacha guys ceritanya. Soalnya kita kalau apal sih lu bisa tahu nih bakal berubah jadi apa. Lu bisa milih Digisoul atau enggak ntar pas bertarung. Cuman kan gue belum tahu nih. Kita gacha. So this is being caused by the activity in the dark area. Oh, udah karyanya. When your partner digivolves, consider its characteristics when you conduct your mission. Yes. Oh, berarti harus kita ini nih. Hey, Kikor. What's up? Whenever you call me Daimon, I feel like I'm talking to one of my teachers. It feels weird. Just call me Marcus. Don't worry, I'll make sure we find your younger sister, Yuma. Boss also has a younger sister named Chrissy. His father is missing too. That's right. Thank you, Marcus. I feel better thanks to you. Then let's go. Be careful, everyone. Bentar, ini ada yang masih berubah nggak? Bentar, ada orang guys.
Mana Dakarnya, guys? Jadi apa nih? Kita bisa berubah di sini katanya. Victory War Greymon ya? Victory Greymon ya? Apa sih lah namanya lah. Ini mentoknya nggak di burst mode. Gue penasaran dah. Ini apa guys satu lagi? Ya nggak usah dipikirin lah ya. Ntar aja guys. Cuman gimana ya? Kepikiran gue jadinya. Kemana nih anjing? Peti nih. Aduh udah musuh. Lumemon. Agak mati-mati aja. Bisa nggak heal guys? Loh penuh kok. Who's next? Nah gitu naik level bos. Oh ini dia ya. Ntar dulu deh. Explore dulu ya guys. Grinding juga boleh. Ini sama-sama. Aduh lama banget anjing. I know that. Cih 6 doang. Serang dia dulu dah. Kritikalnya di situ lagi bangkungnya lagi. Ini lu gue heal aja deh. Siapa yang dipukul guys? Sakit loh. Oh iya, bentar guys. Lihat dulu ensiklopedia.
Tipe oh ini tipenya DR. Ini NSO tuh ini. NSO tuh dark gitu guys. NSP apa? Oh ini NSP. Natural species gitu. NSO. Oh virus tuh NSO. Ini dragon katanya. JT. JT tuh apa? Itu tuh support gak sih? Hami. Oh metal. ME tuh metal. DS apa? Dipsy. Oh iya Dipsy ya. Iya gak sih? JT itu apa? Jolly. Jungle Team apa gimana? VB. Virus Buster. Oh iya. Nggak ngerti gue. Yang penting berarti di sini kita butuh ngancurin si NSO itu guys. Oh ini Dutch. Kenapa dia anger? Yoga Hound. Gak sama aja. Satu musuhnya lama banget ya. Sakit guys. Lu heal deh. Keker God subur. Nggak sakit sih, soalnya dia batu. Sakit juga sih. Kenapa dia mulai yang diserang ya? Dia hilang. Let's go. Ini apa ya? Kenapa ada musuh anjir?
Blue Hill. Gak mati juga, gokil. Alcohol! This is the worst. Hey, that's my line. My life. Shit. Peti nih. All or nothing, anjir. Alcohol! Lu heal diri lu ya. Kukunya panjang banget Gremon ya. Bukan Gremon anjing. Alcohol! Wih, langsung mati. Easy win. Bukan Flower Canonu. Gak ada apa-apa lagi sana. Bantai semua gak sih? Bantai lah ya. Alcohol! Sansan Bazoga. Kiri apa kanan guys? Aduh, bener aja lagi kiri. Set ini di mana guys?
Smiley flash! Cah 58 doang anjing. Wah ini sih kuat-kuat banget ya guys. Gila dikeroyok bos. Hai kritikalnya di sini. Wih bisa di pistol charge kan? Jadi apa nih? Jadi apa? Ayo. Jadi apa yo? Diesel charge! Bener-bener jadi Tailmon sih, kata gue Tailmon sih. Anjir jadi Patamon cok. Sukaimon malah. Aduh kok friendly fire. Apa nih guys? Ngeri amat. Alcohol! Cih, nggak sakit bos. Alcohol! Bad message. Okay. Gitu dong. Mau diberbain lagi nggak sih? Mana keluar. Lumayan mana tuh lagi guys? Pensiun aja. Satu lagi guys. NSO di sini nggak ada NSO masalahnya. Gue bermain lagi deh.
Apa itu? The wind, maybe. Oh, yeah. Enggak lah, orang bunyi begitu gila. I'm getting the chills. There's something powerful here. I can feel it. Sebesarnya ada musuh. Bantai gak sih? Wih, bisa digisol, Cok. Digizol charge! Kenapa? Kalau dia bisa ngumpul digisol tambah nonjok ya. Kalau Marcus harus nonjok aja. Lobet deh. Oh, itu deh. Bakal lebih berat nih anjing. Oh, jadi what the fuck, jadi Agumon anjing. Exactly what I needed. Enggak, berubah lagi. Oh, murah ya. Satu lagi apa nih dia? 5 Digimon, harus 5 Digimon dulu. Hanya gue udah bisa berubah jadi ini, coy. Itu apa, guys? Etemon, Pandamon. Oh, DGX, Tuxmon, Patamon. Ini baru Patamon, Angemon. Hah? Actissima before. Wah, ribet guys. Bisa jadi Wear Garurumon. Oh, Metal Garuru terakhir. Apa ini guys? Berubahin dulu anjay. Tapi darahnya berkurang ya, biarin.
Duh, ini baik jalan banget jalan anjing. Quick attack. Critical makan. Great Horn sakit gitu. Apa ini anjing muter-muter? Summon. Absurd YT. Hileh. Wah, ini kelemahan gua sih. That was a waste of time. Please jangan langsung bos. Oh, bagus. Ada battle anjing. Gila. Mati satu.
Iya, Agumon. Nah, gonna die. Gak sempet nyerang kan lu? Oh, gak usah niat grinding ya, ambil jalan aja juga udah grinding ini. Bentar, bentar. Oh, mama. Set berisik banget ya. Berisik banget ya sih, Nyet. Berisik lah ya, Nyet. Halo, halo. Bentar ya, bentar guys. Sabar. Yo, let's go. Aduh, kok ini kita keturun lagi ya, guys? Mana ya, bener ya? Battle-nya lama soalnya. Banyak animasi anjing. Butuh heal gak sih pada? Kita upset deh. ngetes kita kan. Ini nggak ada sakit-sakit ya. Ini PS2. Iya, ini PS2. Oke, nge-lag di sini kan. Nge-lag pas menu nyerang doang sih itu kan. Wih, bisa berubah jadi apa ini? Tampol nggak sih? Digimon baru gitu kan backsoundnya. Digimon baru jadi Palmon anjir. Dia Digivolve anjir ini. Caring anjir, caring bro, caring. Nih lawan musuh temen lu nih. Stinky Smell. Stinky tuh jorok ya, apa? Menjijikan apa ya? Smell itu bau menjijikan. Useless anjing. Let's go. Kalau menunya banyak nge-lag, kalau menunya dikit
Agak nge-lag anjir. You're gonna die. You're gonna die, Black Agumon. Haha. Wargreymon the best ya emang. Greymon. Easy win. Lala. Kita berubah lagi lah. Jelek anjir. Yang penting lengkap aja. Pernah berubah. Asik. Soalnya ada syaratnya juga kan. Ini udah. Aduh, perubahannya jelek banget. Ayo dong, berubah dong. Yang bagus gitu. Ini masih jauh apa syaratnya? Metal Digimon. Oh, butuh kita. Support comment 10 times. Oke. Syaratnya itu, guys. Perubahan lagi lah. Gak, nih masalahnya ini balik lagi gak sih? Balik lagi ya? Oke, 2 guys. Hah? Ini kemana anjing? Lah kok keluar gue? Bukannya musuhnya di luar ya guys? Di dalam. Nah, kita cari tahu ya. Nah, ini minta agility semua lu. Nggak ada. Serang. Digisol lagi. Kita bisa berubah jadi apa lagi nih? Mumpung belum lawan bos lah ya. Kita berubahin aja. Teo. Haha. Boleh lah, ini champion lah ya. Sakit dong harusnya. Batu kalah sama tumbuhan lah bro. Ih, mau nyerang abang lu. Jadi bisa berubah gak? Gak bisa. Ih, gak ada rasanya nih. Beat fire. Beat itu dikit, fire itu api. Api sedikit api. Ayy. Earthshaker. Ini kayak earthquake kali ya. Wah, sakit guys, sumpah. Kalau dia bisa nge-heal, oke sih. Grandbuster, gue pengen nyobain guys. Dia kena poison. Who's next? Ini bener kesini guys. Kok gue salah sih?
Anger marah dia. Oke, gue ikutin dah. Guard kan yang paling banyak. Kalau lu dah. Crunchy manci. Boleh-boleh lu. Nah, udah strong. Mau lagi. Coba guys, gue mau ngikutin dulu ya. Apa maunya dia ya? Dia banyak kuningnya nih. Grandbuster. Gue ikutin, lu maunya apa dah. That was easy. Kita harus support ini tahu. Ini bener ke atas apa enggak sih guys? Intention. Gila, lu maunya diapain sih? Alcohol! Support dah. Lu mau apa? Cheer up. You can do better than that. Alcohol! Kayaknya bener deh ini. Soalnya tadi di depan masuk lagi kan. Masuk gua lagi. Masuk gua lagi. Oh shit, apakah ini? Hah? Hah? Kosong. Kok ada Javu gua? Alcohol! Cih. You can do better than that. Kita pakai ini ya karena dia ada spesifikasi yang harus kita lewati. Alcohol!
please. Kok ada jaku gue gitu. Ada kotak. Deja vu, deja vu, deja vu. Oke, agility up dah. Strong ya. Ya, gak ada rasanya anjing. Lu support aja ya, karena lu lagi butuh. Kasih dah ke dia. Oh, gak bisa. Harus ke dia doang. You can do better than that. Sini dah. Hanger lagi dia. Gak mati. Sakit loh guys. Mending gagahon sih serangan dia. Ya serang aja lah. Sekali-sekali aja guys, satu battle. Exactly what I should do. Ih, itu jalan aslinya ya. Apa kita berubahin aja ya? Nggak bisa nge-heal guys. Udah lah, ngebak. Oh my wa. Waduh, attack-nya kurang ya. Boleh deh, gak usah deh. Biar bisa nge-heal guys. Kok kosong sih? Aduh, ini buntu guys.
Ih, sakit lu dia. What? Was that it? Terus kemana anjing? No, jangan bilang gua kelewat sesuatu. Alcohol! Sakitan dia masa? Alcohol! Oh dia speed nih. Tipe-tipe speedster ya. Alcohol! Sir? Mana anjing? Oh shit. Banyak pet musuh dah. Alcohol! Grandbuster. That was easy. Mana ini? Kesini kah guys? B2. Alcohol! Harus sabar ya. Main ini tuh harus sabar. I want to eat Mom's cooking. Hey, stop calling my mom by her name. Iya, iya. Ini gue udah pernah kasih belum sih? Oh ini udah pernah dibuka nyet. Pak jangan-jangan di bawah itu lagi yang kita ke kiri kelewat.
Lu nyerang ini aja dah. Dua 20 lagi. Gila demen banget ya nyerang. Gila langsung mati bro. Who's next? Chatnya gak kelihatan ntar. Goblok. Let's go, kita ke sini dulu. Balik lagi berarti guys. Sabar ya, aku sabar kok. Aduh batu semua lagi mau Sky. Bisa langsung mati bro. Dia lagi gila, speednya kenceng banget guys. Who's next? Nah berarti kita ke sini gak sih? Pakai terlalu jauh guys. Ini metal kan, metal Digimon. Lagi, gila cepet banget ini speednya. This is the worst. Hey, that's my line. Apa kesini ya? Oh ini kah guys?
Anjing ada jalan lagi, Cok. Go to home! Hmm, 1400 loh malah. Go to home! I guess that's enough. Empower. Gila satu misi berabad-abad aja. Ada apa sih nih? Dulu pada gue datang belum sih guys? Belum nih. Terus jangan ada musuh. Nah. Yang ada musuh lagi. Ih, gue cuma satu doang anjir. That went pretty well. Bener kah kesini? Shit. Ini banyak banget guys. Oke, berarti kita kesini. Jangan bilang. Ini balik lagi nggak sih ke tempat pertama? Berarti itu cuma pintu jalan pintas gak sih? Go to home! Kritikal 400 doang anjing. Mau jadi apa lu? Oh shit, bener balik lagi nyet. Terus kemana ini? Ini dungeon-dungeonnya bikin bingung ya.
Ntar tadi support 1. Nggak damage 500. Hah? Wih, bisa berubah guys. Jadi apa? How about this? Yeah! Digi Soul Charge! Guru Rumon. Gak mau. Too easy. Too easy. Bisa berubah lagi nih. Males gua. Berubah lagi gak sih guys? Dragon ya? Oh ini metal. Dia apa lagi guys? Oke, tinggal gitu-gitu doang ya. Defeat 5 Dragon Digimon. Belum nemu Dragon Digimon kita guys. Ini aja gak sih? Ini sih menurut gua. Oh, nol lagi ya, nggak bisa berubah lagi guys. Nggak bisa. Geogremon tuh soalnya gede banget badannya guys, keren. Menurut gua keren aja. Gas Claw.
Kayaknya itu jurus baru ya. Naik level gak sih? Howdy. Cuman jalannya kemana guys? Anjing, anjing. Ini peti doang. Pusing milih jalan ya anjir. Coba ya, ini kayaknya gak bakal langsung mati sih. Megaror, gue baru denger anjir. Gila gak nyerang-nyerang nih orang nih. Kasian banget. Hey, that's my line. That's my line. Ntar ini ke ih gak mati. Ih, dua-duanya gak mati bangke. Mega Burst! You're gonna die, bro. Gonna die. Come on, guys. Come on. This is the worst. Hey, that's my line.
Ini bisa dicepetin guys sih guys. Save slide dulu deh. Kalau bisa lumayan mempercepat kita guys. Dia bakal lag ya. Mega Burst! Apa lah yang lag lagi kita. Piece of cake. Oh, ini muter-muter doang anjir. Mega Burst! Nggak mati juga, nggak mati juga. Kebanyakan Greymon ya? Aduh bingung gue. Cuman jadi lambat ya polusi daerah. Ini ada jalan lagi guys. Oh alah kesini nyet. Nah ini dia. Jadi nge-lag anjing. Kritikalnya gope anjing. Gue jadi panas sampai gue coy. Ada apa ini? Nge-lag sekali.
Jangan panggil. Terus. Kok ini sih? Sekai wo janko kunde. Weh ngebaknya. Dah, dua ya. Banyak guys low. Dah guys. Siap dulu. Terus jangan ada musuh lagi. Aduh, ini masuk lagi ya. Duh, please langsung lawan musuh aja sih. Tapi musiknya sih langsung lawan bos guys. Anjir. So this is the cause of that huge Digimon signature. Ini siapa ya kayak gue pernah lihat. Kagura! Kagura! It's no use, no response! Di dalam situ ya kagunya ya. Anjir lawan dia guys. So much data. Roar alone is enough to get blown away. This fight will be determined by who gets intimidated. That's right! Yo gitu. Bring it on, you cow! Let's go, Agumon! Nge-lag aja. Gara-gara tadi gue cepetin tuh guys. Yeah! Lama nih Battle Drive. Aduh. Ini dia anger ya. Support dulu deh. Cheer up. You can do better than that! Setup dulu kali ya.
Tersalah lagi gue. Sakit guys. Efek extended, malas. Serang terus aja lah ya. Tunjukkan kamu sudah grinding parah bro. Bahaya nih, dia diserang mulu. Ini support dia dah. Use this. Dikit lagi guys, ayo guys. Uh, 600. Bantai dia. Gak sakit bro. Mati sama dia nih kayaknya. Bener aja lagi. Impossible. My powers. Can they be this weak? Kalah kan lu? Kabur dia. Never thought the digital world would have powerful Digimon like this one. Nge-lag ya? Too bad this one wasn't Creepymon. Hey now. Look, over there. Siapa ini bocahnya? Hey, we want to
Bukan adanya si Kagura. This child, was he captured by... Belpemon. More like trapped inside Belphemon's data. What a pain. What a pain. Huh? I decided to just It's like let her girl do all the cleaning. Been a burden to other people. What? Ayolah cepet lah, nge-lag nih. Huh? It looks like There's something written in Digimon script. Yoshino, watch out! Kenapa nih? Diambil ya? nice going, Vilma. Ah, ini nih yang ada di anime. It's a cookie of salt! It's ours now! Hey, who are you? Oh, ini udah mulai bobo dewa nih di sini, guys. Gimana ini mah? Halo, halo. Hey, aren't you Kasaburo? Like aja nih gara-gara gue cepetin tadi. Private investigator, Kosabu Katsura. And I'm Biyomon, the great private investigator, Kusaburo Katsura's assistant. Tuh, nge-lag kalau bertiga. Private investigator. Iya. How did you Iya. get it? Nge-lag, The heeh. only transporter Is that data trade secret? It doesn't matter. Hey, Well, I think it's time to go. Have a nice Gue tahu nih day. ceritanya antara dia dan Diomon berikutnya. Hey, wait! Is ever... We have a... Is that a fact? We'd better think... Orang mah gak usah ditunjukin, kenapa sih, nanti aja dibahasnya di markas gitu. Ini udah bawa dewa nih, Digimon ini nih. Ini siapa ya? Gue lupa. Ini dia profesor deh, guys. Seinget gue mah. why? Nita, why are you quitting dance? Kenapa keluar? Been thinking a lot about this. I've injured a... It wasn't your fault. The suspect was committing a crime using a Digimon. No. He may have been a criminal. But I had my Digimon partner attack a defenseless human. I allowed my anger to let me forget about my duty as a member of DATS. I'm a failure as a member of DATS and as a Digimon tamer. Get a hold of yourself, Nita. You've got a daughter to care for. Think about her. I won't accept your resignation. Take some time off. Come back when you're ready.
That needs you. I see. I didn't know something like that happened at Dad's. At Dad's, it is forbidden to harm a human with your partner Digimon, even criminals. Nobody has heard from me since then. He had a strong sense of justice. That's why he couldn't forgive himself for breaking the rules. But I can't imagine Nita would just disappear and leave his daughter behind. Maybe something happened to Nita in the digital world, like the missing children. By the way, about that code key of slot data the child we rescued was carrying. Saburo Katsura. He got in my way again. Do you know that private investigator who stole the data? Well, it's not that I really know him. He just interfered with a few of my missions in the past. So, he's a thorn in your side. He's a lot like someone else I know. Oh, Thomas, am I a thorn in your side? Ditanya begitu. Now. I don't know what he's up to, but we'd better be careful. There's something more to this. What about the child we saved? We'll treat him back at the DATS facility. Okay, you're all here. Crier. Ini yang punya ini nih siapa sih? Falcomon ya? We're going to step up our investigation. I'm going to inquire on this case as well. Understood. I look forward to working with you, Crier. Let's work together. Me, ready to go. Oke, berempat kah kita? Here's the next mission. We've detected another huge Digimon signature. Head to the area and investigate. That's deployed. Digital dive authorized. Siap dulu guys. Ayo, Falcomon masih kayak gini guys. Apa ini anjing? Siap dulu deh, biar nggak usah ganti-ganti lagi guys. Oke, mungkin segitu dulu aja streamingnya kali ini ya. Nanti gue lanjutin lagi.
malam kita ketemu di GTA sama di Harvest Moon Back to Nature. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.